Bwiro bwakwa murithiria wa Meru TV Jumatano eku nititana mbere boya iri tariki 14 mweri wa mbere mwaka niyo ngiri 2026 kankuwate wenikiri nteto cia Meru TV muthenya mbetawa Chiri Mbabu na tukiambire nteto cia John Mutugi na wite biashara ya marigo ni iremi wita bwana ntatongore barabadhuri kudetera uremi bwa kimera ki ni baremi ningwe yo nkoloki na wite kudoganga kwa barabara Southimenti kinyayo no thina enene mandiki wetu wa nteto Jeff Gituma no banganiti ripoti. John Mutugi ura ni mutongeria thokone Antharene na mubiashara marigo na ugite biashara marigo ni tete na mbere kuthithia bwega indi kumeneria atongeria no ntuba gutijaniria biashara iji thayu ugeta ndabu ijo jenda ugeta nakuru ijo ja kwendwa riu turenda kuga biriri maria ture marigo iri atejanirwe ni national government ni arorotithirite kiara mujumbe wa Southimenti na MCA wa guntu guku aronderanira ni kiria kuga batithirite bagitetera urimi na biashara iji ya marigo na thai tukwenda gwikira nya county government atarine nontu MCA ura twina thai ati gukumbotetera marigo nontu antu beto bareja na marigo na bakana najo marigo kiri thirikari ri yakurukire ikwari na mubango yu mwega jo gwaka thoko baranga ene mubango juu ijwa jire jwa tonyerwa gisiasa MP wengu atonyerwa ri kundo Dr. Shandrak akiwa connected nationally anga international ende mundu ito babo tikio mundu no rato gwethirie kabisa buru ikyo tukuga egitari atirau mundu no ndo naraire murongo mundu tukamucincia turare mi marigo ni ndo atwa iriti atwira atwakira industry ya marigo achoke ange ake industry ingi mitungu ya kuinya maembe mantu ya karabwega na arakirikiria kuga nandi maguri ya kimera giki ni thirite kina manthi gurubu nene kungwenda kuga atire marigo yetu kinyethera ntu bakwendia barendia na bei bei inkuo nundu yate kumba yate ngania marigo na batigaria na erigo na rore atigara erigo ritemerwe erigo riere kimba so antu betu na thirikari yetu iri eriku na thirikari nundu yasetha tukameania bareka gutegera marigo nundu beta miraene ibotegera mira weta majani ne ibotegera majani weta kirari bibandengu jatha itoriona ora thirikari nene itongere tu bakindiki nare ora bakwinike nyambeze cia ndengu nare nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam. Sana Jeff Gituma na onto bariboti na njira inkinyaniri na tweta na mbere na organizing secretary wa kiama kia DCP Mithika Lentori na Karo Muriuki urano kuromba itike mubunge kiresio mbunge kia Northimenti ne baurite kanisa kwata mbaru atongoria baki siasa na onto wetikio na utongoria bitumba kwa atranwa barete bokire musemania na atumeria bakanisa ya EAPC kuma Northimenti okaite no kau ni bamanerete atongoria bamwe bakuma kaunti ya Meru baraba kuwa ni bamami ngwenesio madikwetu wanteto mutugio kiambi no ina ripoti ubangania munene wa kiama kia DCP Mithika Lentori bagwatanite na murwiri gite kia mubungu wa Northimenti Karo Karimi Muriuki ni bekite gikaro na athenjeri ba kanisa cia EAPC kuma Northimenti aria bekite ure ni bogutirira kanisa kiri uritingo gebwao beja kuthukia thirikari twejete aja kurombaniria na babwe na kumea mashara tijara bugweka ndene makanisa kenenya twe politicians tweja na ara tutikeja kunambi mashati lakini kwegentu kingi tukwenda oboromba bukathura politician nibeja kanisene ka as baba askofu gatuinga nonto bo tuinga tutombo obera manto jaraja kwendelea ndere anthiguru bugatuinge ni na tutiaga ndoni please thoma proposed sheria ya mando yambi ya Tunisia. It is an oppressive piece of legislation ire bwiri kuruwa nayo ikiri kiatho gikiatongeria baba bonete kanya ga kuinyeria bate ya kithomo kiotheri bagitumiria mubango jwa kuthiria kigena kia ambassador na kureta mbeca ijikire gikabo kimwe turenda kwa polisi manto ambassador Kenya yote mbeca turie
tuthwanira mpunge anenkairwa urethe ingavana urethera no president kila kitu okota hiyo pesa yote weka kwa bajeti mwana kauma hanja akaana aeta shukuru akaana utiwe totulia maru kwa muyumbe akiromba ambassador. It is very demeaning. Muntu kwetare onde mwekuru athiatanite na muyumbe kana kathiatanite na MP kenda keta kwa ambassador kuthithia atia ekuthoma. Yet we must provide free education. Katiba Kenya hiwa basic education igethere accessible to everyone. Yara nkuruki baithukirite na kumeneria atongeria ba Meru bakiuga ngugi yao ira nene kuria na makai na kuonia Meru ntembe. Leadership yetu yonde irite ikanyira. Now they are observing table manners nonto kanywa ikauyuri. So utiumba kuona, utiumba kwaria. Nonto byombo bakora kana bagathithia atia bagare moto unya byatikandi. Na kanisa babu ibo bwakire thirikari ire 2022. Babu ibo ingwa kanisa. So, when the righteous rule the people and the opposite is true. Teu na ndipo kambira kithe ibo ko rejoice kana bote ko rejoice teu. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Beta Mutugi wa Kiambi. Wea sana Mutugi wa Kiambi na ntubariboti na njira inkinyaniru na kari kuma tutuni na kagoti wodi ya Karingani barua boni bokira kuatwa ni mirimu ira yeyana cia na ruko akariba bawete siwe njirere nteri unyujuri na nende rwira siri wenji rwetonya mwirene jwa karugucha na ntungu nkoloki na bawete siwe njuni kununka bonne aranende bakuromba kudondokirwa siwe njundagara weguna we na riboti na kari na tori bantontoni na kogoti kuma wandia Karingani chukega mang'ombe barabara uthite maandamano makire kumeneria sigwenjere ntere ino araba kere bogeta sigwenjere riuno kakathongere roje muroni wa kurugochoro watanite na watongo bakiuga bari watini bakuwata imerimo era yenyanagia na ruko ntiko mama tikone lwage ndirarambika linthe nkelingaga lwage nontwara kolirera lwana mbura lokumbuka nkelugula nyomba gutwetonyania naru twakanite na chwenji ya tungu mulimoria na giko kiu ni gitucumburaga muno ndairia igwikirwa kuu ona tutiumba kuria nontu bwa giko kiu na twana tutinda kwira cibitari thirikari ni turaithĩrie buria tuku bagututeithia etwa ni sa ni batulire Nedwa batega tolera ni batudhamie todigonge amwa kona tomba kwa kule matongo nuntu lwagererwe nau akinya nau oni ntukweuka wala gotuko kwa kunka ugatele kene kwenda kwa thirikari onawe migonde wi yau agite atia ara mutonto ate managa na leu nini ntinda ko mulemera na ninde na gwakwa na ntomba kutara bwa na ntona inya bate kuruta agaba kiweta mendekiria maraberirwo igitara wako wa siwenji eno makwambiria murandi wa siwenji nio maukire the year 2022 baturuthira valuation ya migunda eno barutha valuation ya migunda eno kuma gwitio mwanka abatumite obisi na bakurutha valuation batara kila kitu bakurutha compensation baruthia compensation ya nto few. After that bakinaula twabandikira barua last year twabira kuria gwatana works Nyeri twatuma barua kirinema twacoka twatuma ingi kwa county commissioner kura Tharaka na ingi na niyo nikatoka hapa personally ndathie mwanka kwa deputy county commissioner kuma tukoimana kathwana ndatika barua na bonda coka ke deputy county commissioner ndaria nawe na ambira aria na manda mwetagwa Alice ambira ndamuria about valuation ya maturuthire na matwira tutatumire migunda from the year 2021 2022 hapo notira marutha valuation macokire twatiraga gutumira migunda eno kuma gwitio tutatumira migunda eno last year ndamuria tukarutha atia nontu nkwana wa compensatory antu bamwe tukinatigirwa na volutha valuation na bokulotha valuation gutigi ntu bwagita atia watucokiria feedback lakini valuation mulifanya na bwathie na photocopy cia title na ibandi cietu na kila kitu no tio ntu marutha riu from there mugutuma siwenji ke kuendelea ciana ilia tariu ino ni homestead
muci uria no riganite na sewage na au ingi ni micii iria wititio au na ciana iriku na muruki dumping site na eri side ino ingi ajukirwo ni county na county no kamenderete kurutha dumping site yao na muruki urio na ange wa sewage kwina Rwagi utuku na tukwandika those letters twabaikiria that company ino ya Tana Works. From there utionto ma respondire mauka mautwira magoka utona akuja ntukira matwirite no tubaturite batikwenda gukana kiri community marenda gutungana na tukiri obisi ya sibo rere romba riao ririkane eturia migundi yetu nonto anakotoka be yetu jaibande ne barira nacio ne barira na kotobe ya taito ya namba tutije baigete ko kogu ne baturirikane baturie migundi yetu tio twatigirwa gatagate ate ne tukwenda compensation ya nati twelele rukororo tugature bantu atheru ona we MCO wetu ne aburi auke atukinya atwira nteto ino erairirwa atia kenda tomba kugitatia kuthingatiria nteto eno kumagwania karingani gicigo munge gacuka ga mang'ombe ngiripotera Meru TV rito kambita ndagara Waiguna Ndagara Waiguna na mubunge wa Kiaru Ndindi Nyoro na wite waita na mbere kuthetera kithomo ara wite atitikire thirikari ya Rais William Ruto kwenyangia kithomo koloki no rite thirikari kutuma mbesa kiri maskuru kureo mwandiki wetu Anteto Jeffo Gitumano banganite ripoti. Not make basic education a campaign tool anymore. We have the capacity to make it totally free. Not next year, actually next term. It is possible. Na ya mwisho, I continue to kushukuru wa Kenya wote. Serikali walikuwa wamejipanga kuongeza school fees last year. Tukawaambia haiwezekani. Wakafikiria ni mchezo. Na tukawaambia haiwezekani na tukaongea kwa sauti ya juu. Na wakatoa circular ya kujaribu kuhepa hiyo maneno. But even the money they sent in our learning institutions can only barely cover the debts of the year 2025. The 26 billion they sent, if you deduct the debts of over 22.5 billion Kenya shillings, the remainder of 3.5 billion is only 109 shillings per learner in the first term. Now, Mimi, I'm not talking so that they respond. I am talking so that they send money. Nataka niambie wizara ya elimu na wakuu wote wa serikali, kama hamutakuwa mumetuma capitation yote ya first term, including ya grade 10, tukienda mid term ya this term, serikali mjue ya kwamba wazazi wa Kenya ndio wataenda kusomea hizo shule mpaka mtume hiyo pesa. And let no one in government any other time dream or even imagine of increasing fees, and especially for day school learners in Kenya. Let them never imagine or even think or try, because we cannot allow any leader to destroy, to annihilate the free basic education that was brought to us by President Mwai Kibaki. Tana mbere na nteto cietu njaimwe kuma ntura ya Kaongo Kanthaka miathene cio mbunge Ketigani West ni bakorombo tethio bakuthika mwendo wonje kiaria yuite mwirijo ina wone yuriite Kenyatta mochari kwa nkulukia merina no ntupo wa cia mbesa cia kuria mbili ya sibitari akiaria mzee David Moria awite ni beretio so tethio kuma kiri mbunge wa Daktari Mutunga na Kenya MC wa Kianja Ikenaibae endu tio tethio barona nende ni bakoromba ntu bawendi bubwe na Kenyatta ngoria kubatetheria mwandiko wetu wa Nteto Adams Muturi wa Dhirinja no wina ripoti. Hii ni familia ya David Moria ntumukinde kuma Kaongo Kanthaka miathene wonde Kenjege Ciombe Ketigani West baraba chumiritie kurombote thinu kuma kwitha kithiki na oyu nezi gatumwa urakurire cibitari Kenyatta University Referral Hospital na nende na wetu ankurukia milioni 1,300 mbechira babateri kumba kwitha kira kenda mumba kwitha kirugiro muriyo na kuringana familia barua na ndi baremi kwitha kira mbeche hii onto botumite inomba kwitha kiria mochari nkurukia meriena inera ndi ni nene tina kinya mwekuru no ayirwe ni kansa ya kiu no atwire Nairobi kuma mwaka wa
24 kuma mweri wa 10 agita clinic Kenyatta. Mweri wa mwaka yu azire 1925 ilio mwathani amwitire amwita tariki 1 mweri wa 10 25 kou thinera ndino tukwerio mutethia lakini tukuremerwo kabisa tondu mbeca ni nyingi iretagua ndene yo irera wa Kenyatta yongwa ni university Kenyatta ende barenda mbeca kaci kwi utethio ndonete kinya kwa chibu pachoka beta Kenyatta bau barea ende ku finera ndinyo ni nene ya kuleta mwekuru wau tontu mbeca tureta kwa milioni 1.3 imbeca tutikona ala tukurita antu bontetheria lakini bakuremwa nende kuwa banwere turitwa cibitari bakwenda milioni 1.3 na nya antu atori na antu bakanisa na nya achore ibatutethetie lakini tutakinyenya kuota mbeca yu ende bandu mwiri no yo cibitari na thai tutiraomba kinya tutiraomba kinyelenya nusu kinya kuota yongo etagetie mbeca yu tutaomba itakura kuchikinyela genda tumba kureta muchiari eto tumurukia muguru na sukumanira mathina ya manene muno wengo na thirimanira na mantu arake onje otingwa omba na nyama guru no achua na ita Kenyatta arakatinere otibiwa na Kenyatta na itirwe na ayo etwa tugaria aturi na makanisa itwa ichumirie lakini gwatuika mbiru nene muno yarema na yaremeranto na kwou katukuwa inya aturi na makanisa iya ichumirie lakini baremwa kuringana na familia bauitegerero kumba kwitha bechote ithukire mubunge wa John Kanyuthi Mutunga amona MCA wa Kenjirire Mete late mamu wa Eunice Gatumwa AKU referral na akwire kana murunga amwitire tariki 1 mweri wa 10 mwaka muthiru mwanka thai uti utethio turona kuma kiri MP na MCA bonde uti utethio turona na kuma mathe ayo itwa ndetire personally ndeta ndona MP na mwanka thai uti utethio turona kirwe ndi tukuromba nene batusaidie na nyawe Lucius barabonde bakaringi bakinyelwa ni untobo tukuburomba na ite yo kinene bukaombe gutwikirwa kyao tuombe kurukia muchiari na kenda nyaba hatutumba kuendelea ngoiche tu ntunyana betu batuta bachokinya skuru ntuba kwithira mantu ya yonde ya twangaratanitie itukuromba utethio kuma kuntu kuonde bombe ututethia barabonde bakona man na bitu kuromba kinya twene utethio itoeletie mantu yau itarene na ya twikirite kinya kieba tukauga tutona mantu yangi ya muntu atawa muntu chiere otwika ko indikana na tawe mochari ontobo twena bwibo turemete pio tukugaria burato weta tukugaria kundine kanisene nturene tukuremo na tukinya mwicho mwanka wende tona bamutunga tona bakeni tona bangi bonde no tuba tutethia mwankere wende katukuwa gututethia burato kuomba tombe kurukia mwiri uno tukinyete mwicho na itwayetie boto weta irombare ona ndikira tongorio baba tongoroetu ni mubunge wa John Kanyuthi Mutunga MCA wa Kenjeke ni bae gavana Konte Meru mutumanto ethinge na ntubange baindi obwega kenda bomba kwithira bakithikaina o katukuromba antu baindi bobwaya kinya anene betu barabatu tongoretie Meru County kanya inya MP aina ari na igwegiriro kya muchiu ona kinya MCA wetu na igwegiriro kya muchiu ona kinya gavana mutuma na igwegiriro kya muchiu botu bajala bagari atethia betu nonto ibo baba betu ibo babatu tuthetera nara uru kinya gethira tiga kindi muntu ari aira muntu urongi kwiyo yare ma muntu agairira muntu urongi ku antu bau na uwezo bagutethia muchiu mwaguru ake yagathikwa nontu family ni uteseka kinya na batachoka thukuru
muguru wengwa uti nomba wita kinyana babo bari ya gwongwa kuria na kunywa ni atori na inyayo ithinene na muno kwa andi bobo aya baingilia manto ya batutethie nikenda muri oyo yuma Nairobi mwekuru athikwa nikenda inyana baba kaomba wici ora bakaomba inya gwititira ngwicio na inya twana tutu coke thukuru anene betu para tuthurite kuma ngaba na mwankongi munini ibatwere kithiba kwenda mwekuru atawa mochari tutekuo no ntuitukurira muno mwekuru agiite mochari mieri ina yakanthite na nene kana tiumba kinyote thika pethira bate wete kibe bailie muchi uyu wa mwekuru buyu karakari pona kithia muchi uyu omba gukiria mwekuru yu mbiro yu yonthe witue milioni 1.3 kithia yona ko wendre buru na wendro bwenu buru bututethie nonto nya ana baba taeta skuru tutukumimbi bare yanya mutakona kibaro nya teme ya weta nonto itoikirere wo tebutomba witethi tokirire mwanka thei meri nena atwere no mochare ito buru bwethi bwendro bonu buru bututethie mwire uyu uroku kuromba bau MT na mutongoria ungi MP bato to mujumpi bone bura bontethia bombe gutiga na inkoromba kinya Meru munene wetu no enkabana nyambikirwe kyao nambikirwe kyai kwezinira ndi natio peri ora bantethia kanabe yao kwa baone bura tumbo tezania pantezie nkiripotira Meru TV kuma Tiene Bitanda Msimuturia wa Thirinja. Na riboti ya Adams Muturia wa Thirinja ni atukira katanta kiri nteto cietu muthenya yugwari nkatho cia mwanya kiri barabonde bombo kinyanithia nteto cia Meru TV muthenya kakwendera kita kathongi bita watiri mbabu.